Odosho ke gavana gigocokeria ngatho ndire ndagwita ukaga gwiteka guku gwitu odosho ke gavana gigocokeria ngatho on behalf ya andu ari muru andu itu ni moe kuma twathuro twakwa ni gutari ngari ya mwaki ya ari muru twahuthagira ya kuma Gikuyu kana kuma Kiambu no twanyitana na Moga na Ngaruya na Nduta tugithie tugitetera ngari itu ya fire engine already ngari itu gavana haha itu ri muru ati mwaki ungioneka haha kaitu uri gavana ruhi ngari kuma hau yukehorie mwaki gavana undu ucio ki gucokeria ngatho ni ndokire ngwinyihirie ngikwira itura ria ritu ria Ngarariga ni mburu tikoragwo kuo gavana na ni rio ri population iria nene no kumakania muno kaburi gaitu ona hindi o macaria mari kuo gavana kaburi gaitu gatire kagia Kioro ucio ni uhoro makana wa maheni andu aria mari magahau gavana mbembe itangikorwo inene tutiona ha gwiteithia riu tuhoyaga Ngai makoro mahandite mbembe tukona gwa kurugama ithu ti uhoro wa ma na ni moithie ta Gikuyu ni twitikirite kuhurukagia endo aitu na gitio koguo gavana ndiroka office yaku ndirakuhoya Kioro na ni urarikirie kuhe na contractor ni guka atwakire Kioro hore gavana Nzuruhi hau gavana gacokia ngatho tondu niwe yari thini wa manifesto yakwa ati ingigathurwo kaburi gaitu ga Ngarariga na kare ka bibilioni kare gekianda hari ari muru gakoragwo muhaka-ini no ge mwena wa bibilioni tuburi tu twere ni uhete Kioro gavana Ngai akurathime undu ucio ngi gavana ndiracoka ndirakwira thini wa bibilioni twina primary school ithathatu cia thirikari ndirakuhoya ndirakureirie ndatinya utuike wa kuhe kirathi kia ECD na gavana ni uraheire kirathi kia nathari gia PP1 PP2 tugwaka kimwe guku Murengeti primary school tucoke tuthie kuria Ngarariga primary ore gavana witu Ruhi koguo gavana ni financial year igi irathi icio ngingutigia ndirenda ndigere gasi ati rukuru citu ithathatu gutire kirathi rukuru ukuma utari na kirathi kiega kia nathari tondu mwi nathari ni cia kaunti ni ti uhoro wa ma undu ucio ngi gavana gugucokeria ngatho tondu ndona wagiathi haria gavana wagiathi rugama hau ri mutumia ucio gavana ni umwe wale arugamagira andu twitaga PWD adatugaga able different kama mheshimiwa Kenyaji gavana ni ndokire thini office yaku ngikuhoya mbeca ngiguthaitha andu aya tumeke kindu itagwo assessment magie na kadi ya national council mekiro thini wa program ya cash transfer maheagwo kindu kinini tondu maturaga huru Ciiene andu matura maguraga pampas gavana ngina no waheire mbeca icio na ni twikite assessment no riu andu a national council matire maretikira kurekereria kadi cia tumia aya na ciana citu ire cimbiti ario ni matura mahingirwo twina mutumia uyu ni tumarutururite tukamera tigai kwihitha ona muthenya wa Christmas no wahete gathugu kanini hamwe na andu akuru na tukimuhe kuria Ngarariga hore gavana witu Ruhi twagethi Ngai akurathime koguo gavana witu tukindikire kadi citu niguo ituike andu acio matuike guteithika undu ungi gavana ingikwihoya guku gwitu thina wa bibilioni gavana uri utigaririte namba imwe ni bara namba igiri ni bara namba ithatu ni bara na matawa namba inya ni bara namba ithano ni bara gavana ni enumitio ni kindu gitagwo bara tondu gavana bara citu ti njega guku gwitu gavana hĩndĩ mbura ero nino ĩraurire gũtirĩ kũndũ kũngĩ kũraurire mbura ya mbembe ĩrarehire nginya ice ĩrakinyia gũkũ gwitũ Murengeti nĩ ũhoro wa andũ aitũ no gavana bara citu nginya irio ratuhete andu 10 a guthondeka mitaro yo riti ni mithinganu koguo gavana agakwiho tondu muthi ni wandehera matinga ni muramenya matinga mothe me guku rora guku ni twathi kura bara haria Kangema iria twatigire twari makangema yumire haria rugongo gavana agakwihoya matinga macio na ndikwenda Moga manjigwe no njitikirie ngwihoye tu tondu wi murata wakwa na ni ni ndinyihagia uhe matinga mau nari mweri umwe ndure bara ici ciothe kuma Roromo gucoka uguo nginya ciike cia kurika icio cio horo wa ma gavana matawa documents zao ziko stuck in their previous institutions so kuko na policies to enable such students to get help to clear their balances in their previous schools for them to proceed to universities because education is the only way. Aya hiyo Njoroge inote kwa bursaries Okay, unasema kwa bursaries mkubwa tuko na shida sana sisi wa mama. Unaona mama kama huyu ukiwa na mimba unaambiwa unaenda na dhao mzima ndipo utengenezwe. Na kama ni kutoa shindano hii ya family planning ni 500. Kuwekwa ni 500. Tuambie vile tutafanya.
ndio uko chonjo kujibu hiyo. Bwana ACC ako chonjo kujibu hiyo swali. Andika mambo ya hospitali, madawa, family planning, hizo zote. Si ndio? Tumo. Haya. Bili sisi. Swali za mwisho 2. Agenda, si ndio? Na moja tukerie. Baada ya kuandika hizi agenda, hatutakuwa na agenda zingine. Si ndio? Mkubali nikuwe very strict. Si ndio? Si nimewapa nafasi. Haya, twende kazi. Bwana mheshimiwa, asante sana kwa nafasi kama hii ya kuuliza swali moja tu. Katika community yetu, mimi ni mmoja wa community, ingawa sio wengi wananijua, ile najificha hivyo tu. Kuna issue ya vijana wetu kulewa sana na madawa na alcoholism. Na kuna issue ya mental health. What are we doing to help those who are struggling and to support them to be better people in the community? Haya, andika mambo ya pombe na drug abuse na vile ambavyo tunafanya kusaidia hao watoto. Si sawa hiyo? Maito aha ndio hiyo komono. Haya, huyo maito hii. Asante sana mheshimiwa. Kuna ya jambo watu wamesahau. Mambo ya mataa. Hiyo ingine jambo ningetaka andika street lighting. Hiyo ingine jambo ningetaka under security. Street lighting and under security. Hiyo ingine mheshimiwa, tungekuomba kama wakaaji wa Udhero ni kuandikisha mafundi. Wengi tumekuja huko Wangige lakini tunapata kumejaa. Hiyo nao ningetaka uongeleze, na tungeomba ombi letu tuwe na desk hapa kwetu Udhero, tuko na mafundi wengi sana, tuwe na hiyo list yao. Asante. Haya, wafanyikazi wa Udhero wapewe kazi. Nafikiri tuko na hiyo agenda ilikuwa tayari. Mwesh niko hivi si tukio vijana wa hapa hivi vijana wamechiliwa sana. Kulingana kitu kwanza saa boka hakuna. Na kuna kitu kama depression inakuchapa. Atendi hakuna sijashika. Depression inakuchapa ndio kitakuwa na kazi mmekosana naye na kisi huko. Niko na kuongelea tu ni ground. Kiwanja ya bora. Ndio. Watu wamekunywa sana. Hii kana na si poa. Sawa. Haya, nafikiri. Haya, tini gavana ni gode mobuke. Kuna waradi. Kama na kuradi ba. Waro yako. Mwaga mno. Wadao kuradi mera kiyoke. Ndio leo. Hadi kuradi me. Neke boy. Kaya kuonekanire. Todo aduli aremena over 40 years. Ndio kena ko ile. Nena madena maikimono. Basically what happens, moka korora youth and women. Lego, depression irango ka. Haya, ateka dhuri au for 40 years. Nema. Ona reke tumetu agenda umuthi. Nema. Ile ndo ametu agenda. Muthuri, rekenekie. Goko kiwanja geke. Lekine ne muno. Hena ciana citũ cirenda cina passion. Hena kĩndũ gĩtagwo innovation. Nĩguo, na nĩ tũkwendete mũno tondũ nĩ ũhoro wa gũteithia ciana thĩinĩ wa education. Na nona Ngai andeithia ndakinya kahinda karĩa kagĩrĩire. No nĩ ndakinya, ona nĩ kũinũka gathi kwa nĩ ũkinyĩte. Na nĩ gũtũmaga njũke. Wĩke ũguo-ĩ, innovation no mĩambĩrĩrie gũkũ kĩharo gĩkĩ. Okorwo wa Rũthini, njĩtagwo wa Rũthini by the way. Arutaga wĩra wa kũruga-rĩ. Ukahe kametha, ukahe muthuri uyu kametha, arutaga wĩra gũthondeka maĩ. Nĩguo, na gũtirĩ kĩndũ kĩna thĩna mũingĩ biũ ta capital. Rũngĩhe ngiri for example-rĩ. Ukahe ũguo mbere ngiri 20 ũnje atĩrĩrĩ, wa Rũthini, wĩkaga atĩa? I do barbecue, I do cooking, I do barbecue sauce. Nĩguo, kametha gaka-rĩ, no abidie show ya innovation gũkũ. Na gũkũ twĩna ciana njũgĩ. Nĩguo, na okorwo nĩ kwenda gũteithia Ũthĩĩro, niĩ twaria ũhoro wa Ũthĩĩro. Okorwo nĩ kwenda gũteithia Ũthĩĩro thaa ici, ũkiuma magũrũ mau maku makiuma ngĩti ĩrĩa.
ndakuhoya muthuri wĩra wa ciana ũcithomithagia rĩngĩ cikaga ikorwo kĩgerio nĩguo nĩ ũrora passion ya ciana cia gũkũ thĩ passion niĩ ndĩramĩire passion yakwa ndĩ ta kĩndũ 40s nĩguo ĩkorwo macukuru arĩ haha atĩ atĩrĩrĩ do this ndagũthaitha kĩharo gĩkĩ wĩke ũgĩ biũ innovation of creativity of our children and boy child. If you are not going to invest on boy child, they are going nowhere. Airetu itule ni malaika rahisi ayama ni malaika. Aya, agenda yake tumepata. Leo tutie tu akinya discussion niguo. Okay, sawa. No ni ndanyita muthuri ucio wega. Bade ndamunyita wega. Nena point ya bata muno about innovation. Arauga we ena passion na no ende gukorwo akibundithio na youth yangi rĩngĩ gwĩka maũndũ marĩa ekaga. Nditiega. Hapa kuna senior citizen hapa. Hawezi simama. Notana vitabao kwa ujia wĩkaga atĩa? Arauga passion yake ni kuruga. Please, ukipewa chance. Haya, dakika moja uko wapi mwenye? Ukipewa chance usipeane speech. Speak the agenda ndio iandikwe. Ukiongea sana mimi nakunyang'anya microphone. Thank you muno. Ozero tondu muri andu aigua. Ithuĩ nĩ tũramũkenerera mũno ndĩrĩ ũmwe wa gũkoragwo ĩri ĩno. Mũnene ndĩrenda gũkwĩra harĩa ndakwĩraga ũhoro waho harĩa kĩanda. Tũtirĩ na thitima ya barabara. Na mwene mũgũnda ũcio nĩ aregete biũ kũiriga rũgiri. Rĩu ũngĩona takataka ĩrĩa ĩitĩtwo hau nĩ takataka nyingĩ mũno. He mũtumia ũraiyirwo nduka ng'ima. Indo icio ciake ciothe irageririo hau. Nĩ ũndũ gũtirarĩ na ũtheri. Koguo ũrahoya matawa. Matawa, please. Rĩu ndienda mũndũ aheane speech, ndienda mũndũ akauga okorwo nĩ tawa akauga matawa. Okorwo nĩ cukuru akauga basarĩ. Nĩguo kiugo kĩmwe. Thank you mũno mheshimiwa. Niĩ ndĩrarĩrĩra anake aitũ na athuri aitũ nĩ ũndũ wa irabu iria twĩnacio thĩinĩ wa residential areas. Haya, irabu thĩinĩ wa residential areas au twarĩkia we songeni hapa mtu dakika moja. Hata turiketie patia mama dakika moja. Acha tupatie wazee wetu kwanza. Na twahinga rĩu atioke andũ angĩ. Hapana sasa. Wewe ndio wa mwisho. Ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ. Haha ihoya rĩmwe niĩ njikaraga na gũkũ kĩanda. Mũgĩthondeka bara mumenye mũtikagĩthike na maĩ, mumenye kũrĩa mũkũhũthĩra maĩ. Tondũ mbura yaira kĩguũ gĩothe gĩũkaga. Haya, drainage. Haya. Mama wa mwisho alafu wa vijana watatu mwisho. Niĩ kĩrĩa ndĩrenda kũria nĩ ũhoro wa pande ya ndumbo-inĩ. Tondũ pande ya ndumbo-inĩ ciana citũ ciumaga ndumbo-inĩ cigoka cukuru na gũkũ thĩ ĩno. Ngoria kana no tuonerwo cukuru nĩgetha ciana citũ igakĩhota. Haya, cukuru nĩ gwathĩtie ũhoro wa gĩthomo. Tondũ kũu tũngĩ nĩ twathiĩ cukuru. Haraka sasa. Tusirudie kitu. Rĩu ndona mwanjia gũcokera rĩu koguo ndahinga. Nĩguo. Ndakoria kĩũria kĩmwe kĩũria mũtumia wĩ haha atĩ no tũnyuaga nawe mheshimiwa ũgĩtũũria no twarie nawe na gwĩta jesi wendi atĩa? Haya, nĩngwaria nao ta jesi. Haya. Mũgeithie inyuothe nĩ nyuo Isaia witũ thĩrũ. Nĩ arĩa maranjũĩ ndĩratũrĩte nyuĩte na Ngai aranjugĩra tha ndĩrahonoka. Na rĩu nĩngũgarũra ngĩingĩ. Njoka nĩ ũndũ wa mheshimiwa tondũ ndĩronire nginya news na mũbango wa youth na arĩa me addictive na drugs. Koguo tũteithie mũno na ũngĩtũhe kĩrathi na arimũ marĩ tũhotaga gũtũngai na nginya ta rehabilitation. No ngene tondũ nani no ndĩraigua ũru ngĩona anake aingĩ nginya tũracemanagia nao kũndũ kũingĩ. Onao matigarũrũkĩte
No, ngai orangaroriro na ndina witikio tunginyitwo na nyandu na magahota gututeithĩrĩria nitukuhota kwiruta mutondo-ini uyu wa nduma na tuhe mawira tuhote kwirutira na moko maitu tondu na tani aria mawenda nathie nginya mabũrũri ma nja no njohie kandaha no tha ici ngĩheonaga kothi kana ũndũ ũngĩndeithia ndĩna ciana mwecimiwa mwanake wakwa form 2 na ndĩna ũngĩ wĩ grade 1 na tondũ mami no aramateithagia tondũ Ngai nĩaranjokeirie riri atĩ no hote gũthũkũma tondũ ndirĩ mwonju no hoye ũhe na wĩra kana ũteithia arĩa angĩ nĩgetha hote kũrera ciana ciakwa. Aya, oige ndahoya wĩra. Ndahoya wĩra. Ũkĩenda wĩra ũrĩkũ? Auga no ende biashara ĩrĩkũ? Aya, ngwĩciria tũkwaria nake thĩinĩ wa mawĩra maya tũreka ambe afixwo handũ nĩguo. Ũgaikare kũraihu gũkorwo manga arĩa mendetie andũ a wĩra arĩa tũkwanjia nao. Muhesh, this is one of the brightest minds tuko na hii hapa. Wacha usikie yake. Aya. Mwega Muhesh, andũ othe mũrĩega. Niĩ nĩ ngoretwo ngĩrũgamĩrĩra andũ mavijana area ĩno. Na nĩ nyendaga yani twĩrute ngũri-inĩ ciothe iria cikoragwo gũkũ. Niĩ ngwĩhoyaga tondũ nĩ thondekete kagurubu ka mavijana arĩa tũrenda tũngĩona tu indo cia gũcinĩrĩra, indo iria mũndũ acinagĩrĩra hau, wenda mũrango, wenda ndirica, wenda ndũ, ũgoka ũgatũkora. Na tondũ vijana no ciana cianyu atumia, ciana cianyu athuri, ningehoya Muhesh, tafadhali kama unaweza tuokolee tu nini za machinery tu za kuchomelea, drills, beats, glider, tafadhali. Aya, Jeroge umeandika hiyo? Hiyo ni crew yaku. Uikare uwe na tutikana kurogekia. Sawa. Ndaongelea. Sawa. Zazitoa masali yake kama masali yao. Aya, moja tikire ndi agenda ya naihenya. Tondu ofisa za thirikari amo me haha niguo marie tumanirize niguo tutigwo na maito niguo. Haya, ngwaje na uhoro wa bara. Tunaanza mambo ya barabara, niongee Kiswahili sio? Agenda ya kwanza Jeroge, nataka sasa unote, tunaanza agenda ya barabara. Nataka nimwalike engineer kutoka Kura. Mnataka kumsikiza? Tulipokuwa hapa tuliongea last time, tuliongea barabara na tukasema barabara itakuja kuanza, na watu wakawa wanauliza Wamachukua alisema kuhusu barabara na haijaifanya nini. Lakini kama mnaweza kumbuka vizuri, tulipokuwa baraza niliwaambia hiyo process itachukua miezi ngapi? Miezi 2. Na sasa kwenye miezi 2 imefika, nikasema nitakuja mwenyewe. Na sikuja peke yangu, nimekuja na engineer, na zaidi ya hiyo nimekuja mpaka na contractor, na zaidi ya hiyo contractor amekuja mpaka na equipment za kuanza kazi. Wega. Kabla tupige hawa kuelewa nima. Wacha nimwalike engineer kutoka Kura, sorry. Atuambie hii kazi inaanza siku gani rasmi, na tumeona tractor, atuahidi kwamba tractor sasa hazitoki hapa. Ndio. Unaatria mai tamati kuna huko ndio. Ndara kazi fanya nini? Twende kazi. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa, ofisi ya chief, ofisi ya MCA, Wakenya wenzangu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mko salama? Haya, mimi nimekuja kwa sababu ya barabara. Mliahidiwa barabara na nataka kuleta barabara. Barabara inaanza kutoka upande wa Fort Smith. Kwanza nataka niende zali, mimi naitwa Joseph Muga. Mimi ndio naibu wa mhandisi mkuu ambaye atakuwa anasimamia barabara. Mhandisi mkuu angeza kuwa hapa, alitumwa kazi kwingine, lakini wakati kazi itaanza atakuja. Barabara yenyewe tunaleta lami kuanzia Fort Smith ikuje ipitie ile upande wa Kiambu light, ijoin barabara hapa.
kisha pia izunguke ipitie upande wa Hope ijoini barabara hapa. Hiyo itakuwa lami kabisa. Kuna madam ameuliza kuhusu maneno ya maji. Tutahudumia maneno ya maji ya barabara. Maji ache kwenda kuharibu nyumba za watu. Tutatengeneza mitaro vizuri, tufungue zile zimefungika, tuhakikishe maji imeteremka hadi kwa mto. Kukiwa na shida yoyote tutatatua huo wakati. Na tuko na miezi 8 peke yake. Katika hii miezi 8 tutataka kumaliza kazi yote bila kuchelewa, ndio mnufaike na barabara. Na wakati huo kama kutakuwa na changamoto yoyote, ninawaomba tafadhali tusisukumane na contractor asimamishe kazi. Kuna ofisi ya chief, pelekeni malalamishi. Kutakuwa na komiti ambayo itakuwa na ofisi ya mheshimiwa, itakuwa na ofisi ya chief, itakuwa na ofisi ya MCA, tutakuwa hapo kura, na kama kuna shida yoyote pale mtapeleka pale lalamisho na tutakuwa kutatua hizo shida zote. Tuko hapa kuwahudumia. Na kabla niende mbali, tuko na contractor wetu hapa, pengine tu asimame awezea tu kidogo amjue yuko, na ametuahidi, ameleta leo kidogo tu ya kuonesha anaingia, lakini kuanzia Jumatatu wacha ongee kidogo yeye mwenyewe. Nimewasalamia nyinyi wote. Mimi naitwa Amos. Mimi ni contractor wa hapa wa barabara, na nimeshukuru mheshimiwa ameshinda kipush hii mradi ikue, na ndio hii sasa imekuwa hadi tumefika sasa, na tutashirikiana na nyinyi ndio